Di bîst û pêncê vê mehê di meha Tîrmehê 2026 li bajarê li salonekî li bajarê Ratingê Almanya konferansekî lêdar ket. Konferansa Federasyona Nivîskarên Kurda li diasporayê de. Ez hatim ve xwendin wekî mêvan. Ez kesayê yanî ez wekî nivîskar ser bi xwe me. Ez ne endamê ti yekîtiya me, ti grûpa me, ti eleqeya me yekîtiyên nivîskara ê Kurda li hundirê welat, li derveyê welat tune. Rêza min ji teva re heye lê ez ne endamim. Ez ne endamê wim. Ez endamê pena Belcîkî me. Ez endamê pena Kurd bû mistîqala xwe da, mistîfa xwe da. Endamê pena navnetewî me bes e. Lê grûpên yekîtiyên nivîskara ez ne ti endamim. Ji bo kes wilo min ser ti grûpekî nehesibîne. Ji min re dawa hat. Biraderekî ez pêşniyaz kirim. Mamoste Ibrahîm Yûsuf ez pêşniyaz kirim ku hoşeng li vê derê yê baş e ku hoşeng were. Ew jî pêşniyaza mamoste Ibrahîm Yûsuf qebûl kirin ji min re bi şêweyekî fermî daweşandin ez çûm. Ez çûm û min dît yanî çend saetên destpêkê wekî mêvan piştre çi çêbû çi çê nebû di hundirê salonê de civîna wan bû qediya. Ez wek mêvan dema min qediya ez derketim ez çûm. Ez serketinê di karê wan û di xebata wan de dixwazim. Hêvî dikim ku evê Federasyona Hanê xêra Kurda tê de hebe. Xêra civaka Kurd li diaspora tê de hebe. Xêra nivîskar û rewşenbîrên Kurda de tê de hebe. Sîwanekî giştî be ku karibe hemû nivîskarên Kurda cihê xwe di binê wê de bibînin. Tiştekî baş bû, tiştekî erînî bû. Lewma min biryar da ez biçême. Yanî û çûna min jî wekî rêzgirtin ji bo Mamoste Ibrahîm Yûsuf, ji bo pêşniyaza wî, ji bo keda wî, ji bo rola wî ez çûm. Ibrahîm Yûsuf nehat. Mamoste Ibrahîm Yûsuf romanivîs helbestvan nehat. Rewşek wî taybet hebû nehat yanî. Min li wir gelek dost û hevalên kevin jî dîtin û hinek kesên nû jî min nas kirin min dîtin. Ez razî me ji vê konferansa Hanê ne ez nerazî me. Yanî aliyê siyasî wilo tê de wilo pir belox bû yanî pir şebihî yanî civînên nivîskar û rewşenbîrên apûçiya yanî. Ew jî aliyên siyasî tê de beloqî û vî aliyê Hanê jî beloqî yanî. Wilo li pêş e û wilo pûtperestiyekî wilo de min dît yanî kesayetiya birêz Şîfa Berzanî wekî bi teklîf ji serokê birêz Mesûd Berzanî hatiye ku karûbarê diaspora birêve bibe. Lê wilo yanî ji sînorê rêzgirtinê derdikeve dema ku tu dibêqey yanî ev ya Şîfa Berzanî ye ev ne Mesûd Berzanî ye. Ev ne mele Mistefayê Berzanî ev Şîfa ji vê malbatê ye rêz û ihtiram û sersera ser çava. Lê şiklê danûstendina bi wî re îdî yanî wilo yanî gunehê min van kesê ku wilo em çi jê ez nizanim çi navî lê bikim ez çawa şirove bikim vîdyo hene xelk dîn yanî birêz Şifa derkeve ser sahneyê radibin ji piyada dikeve radibin ji piya rûdinê radibin ji piya yanî şiklekî wilo pir mîkanîkî û îdî ji sînorê rêzgirtinê derdikeve. Dibe sînorê tiştekî din. Naxwazim ez bi nav bikim yanî. Aliyê siyasî û rêxistinî û îdîolojî pir li pêş bû. Ez wekî kes, wekî malbat, wekî dîrok bi berî jî gotiye û ez dubare dikim yanî em li ser bîr û boçûn û nasnameya
نمري هيجا نمري جورا سروكي نتوي جورا ديروكي ملا مصطفى برزاني أما سنبون يعني وريزا مجبو سروكي بريس مسعود برزاني حي حسكرنا مجي حي بشتقريا مجي حي جبوي اللي أبناوي معني كو أزلاوي آبي كاك مسعود برزاني ولوي بقد السينم لا خاطي كاوي لا مدكاوي أزولو قدسية نزيك بما ريز واحترام هي وقدسيته برستي تشتقدنا يعني جهاف جداي يعني أب مثلا هاني مديد آلية إيديولوجيك آلية ريخسني نخوش بو بمن نخوش بو كو چما كرد چما بلونه يعني كرد چما حياة في درجة ولو خواه جبو قلت ريز واحترامه خو بدج كسايتيه كيرج نفيسكاره كيرج سروكه كيره تخبر ولو بچوك بك تخبر حقاسه كيم بك تحقاسه يعني ايدي ريزا زيده دبي بريزي لهمبريتا ولهمبري كسيدن دما كنت قلك ريزي بقلك ريزي ايدي دبي بريزي تشتج سينوري خدر دكافه دبي تشتكيدن اف مديد يعني نخوش بو اف جفاتكي روشنبيراي نفيسكاراي سياست مدار تيد پربون كسن تعلاقان بنفيسي تيد هابون كسن كو پر ريخستني بون تيد هابون ولو نابه يعني اف تشتين هاني انا سبه رابورت ويجي كاك مسعود برزاني ورن ساندن چالاكيكي سركفتي بو كونفرانسكي سركفتي بو نظانم چبو نا لگوری me هزار رخنه لسروی چالاکیه هانه لسروی کنفرانسه هانه هنه يعني قال کس لوی کنفرانسه حاضر بون نحقي وانا نما في وانا قال کس دوی کنفرانسه ده حاضر نبون جما في وانك ورن حاضر ببن قدي قدري خبن نويسكاري خبن يعني من حتى دخلات ورقرتني جيدي از لوي دري وبان مكري از ميواني وما از نه اندامي وما دناوا روجنامه‌گریه كردي دل کسی كل ور بجدار دناوا روجنامه‌گریه عرب دناوا روجنامه‌گریه كردي دي كسكي وكمه نكر دناوا كسين كل روماني دن نفسان دب كسكي وكمه دناوا وي جواتي دي حفت روماني ويتنابون دناوا وي جواتي دي كسي كو دناوا هلبسي دي كداوي وي يازداد وازداد بتوكي مني هلبستي هبون يعني دزك حفدود نيزي 20 پرتوكي ما هاتن چاپ کر 25 سال جو عمري me دواري نویساندن ده جبو گلي كرد me خرج كري يعني وبان me كري از نكسكي ولوج الريزي me ده از هاتم وجاكيتين جمع وما موستا وقربانات بن ومحيرانات بن وما موستا تشتكي قلكي باش دكي وما موستا تنزان رولاتا وكام فوتوكي بقرن وكام نظام چه بكن ليدا انجامي ده دما ناوين كسين كو هاتن خلات كرن يعني نافي وشك ناف دتنبو يعني ازنل خلاطه وان دو برسم از بيشنجها برتوكا تونسي انا نتوي ذات خلات كرن افيك از فلسطيني هاتم خلات كرن اف دو از الشارقه هاتم يعني لولا لمصري لقالك دفرين جيانا عرب ده از هاتم مخلات ورقرتي از نبحوجتي في اوهانم يعني خلاط اوان لأصول هنا دبيجه كنا فيسكاركي كورد دنا وخدي رول واكتيف وباندور اويل جواكي هي دنا فدر ونشتيه نعد بيراوان نعد بالاوان كو كان بيجن هوشنگ اوسي كرمكي وري افجي خلاطه هوشنگ اوسي تشكي وجا هركز جمرد بيجت برزانيه وتنزانم شي وفلان
وفنافي ريخستني بدو مدخل أنا كسي وتنزم شرفكيش خورد بينم كو از أنا كسبم از رومتكيش خورد بينم كو از برزاني بم أجي نعرفم نشرمك أجي دربم ليش قدامك از الجوات وكونفرانس وجفين برزاني از دبينم جبركو زي أبوتشي أجي حاضر بومه از نازي برزاني أجي حاضر دبم هاو فرق جدا يعني قصتنا يعني فرقك بشكل بسيط هي يعني أو فرق جدا يعني نبو ديسا از سپاس دکم لسر خوندنی و سپاس دکم لز آماده کار و کمیته آماده کار و کداوان و پیشوازی آوان و تشتلوان لی از نکارم بیجم که وی کاری هان سری ست پرفکته شکولو تنه یعنی از نکارم چاوی خوش و هناك ديار دي نباش لور مديتن يعني نكارم چاوی خوش بقرم و دبي بس رخنا بكم جبوغ بيش بكفن دبي بس رخنا بكم کاروباری دیاسپورا جی چه دبه يعني دیاسپورا كرد پر بحثا جهه رنگی تکرن و بحثا نزانم دروای چارچوبه حزبی تکرن لی همو چارچوبه حزبیه همو مسئله ایدئولوژیه دبیجن ها دردکوین و دروای چارچوبه حزبی و ریخستنی و ایدئولوژی و نویسکار کرد جهه رنگ و کسین کورند دیاسپورا دا اما يعني اكتيف بن جهيران بن لداويد در چارچوبه لیمن بگشتنی دنره حزبی و ایدئولوژیه نبیجن گواگوجی بکن خودیه گوت ناخوابن يعني جي نبيجن يعني افتشت بديت مخواست از بوار بارفة بكم از نا اندامي تريخ السنيمة و الشعبي من نالريخ السناية وبخواست انا زي ابوشي بماما وابوشي نتني خلاطة ومدناها خلاطة دبيشت انا مقبول نكر ويعني نا خلاطي كونفرانسا فدراسيونا نفيسكارين كرد دربي ولات مدفرين عصمانا نمدادخين عردي يعني خلاط بدن خلاط ندن شكل اورغانيزي كرنا كارين بفيرنجي يعني دبي كسن ولو ريز هبه جبو يعني ريز قرتن نانو تدعوه بالشينه ريز قرتن نانو تر روجاكي اوتيلي نزانم خلاص يعني اف ريزاتا سينوري ريزاتا اف يعني نولويه دما كون فيسكارين خودي باندور خودي ازمونه تين بجداري تدبن بشتكريا تدكن هيزيت انت قوتت انت لي دبي تجي يعني ينجي ريخستني بفيرنجي معناها في مسألة هاني ناز بكن لما ابراهيم يوسف هاري بجدار ببه نتشتكي جريزية هيز ومورال وقوت لديه دما مروان علي ورا حاضر ببه نتشتكي جريزية دما محمد زادة ورا حاضر ببه نتشتكي جريزية دما فاروق اسماعيل ورا حاضر ببه يا احمد اسماعيل ورا حاضر ببه نتشتكي جريزية دما خلاط احمد ورا وخوندن ورا حاضر ببه نتشتكي جريزية اف هيز ومورال وقوت اجي كونفرانساته لي مخابن اف كسنكو اس مناوي وانغوتي نبجدار بون ايكو بجدار بون جي ولو ناواوي خرج جريد ناواوي قرب على غيده ولو درباس بو يعني اف يعني او قاص زيد يز بيش جوار سركفتني جوار دقاسم سركفتني خباطه ود تخوازم وخباطه وان يعني وفتشتين ولو جبو درباري دياسبورا وتشمشتي ولوان اف شكلي هاني تكرار به دباره دبه نباشه نجبو كاك مسعود باشه نجبو پدکه باشه نجبو برز شفا برزانی جی باشه برای بچکی جوان ربیجه بچکی وان هاقاسم ولو منقد السيلن يعني اجمال باتكي ناس كريمه از برازيل كاك مسعود برزاني ما اللي بشكي
ئەو جوان ڕبێژە وەو قەسە مبالەغە نەکن ئەب مبالەغە درێژێدە نەباشە یعنی ji bo wî nebaş e ji bo pedekê jî nebaş e ji bo Kurdistanê jî nebaş e yanî berê xelkê wilo li ser perestiyê û li ser îbadetê û li ser xunûعê wilo perwerde nekin û li kur li nava konferansê rewşenbîr e ku gerek şexsiyeta rewşenbîr û kesayetiya rewşenbîr û nivîskar li pêş be na siyasetmedar siyasetmedar jî wilo wê xwe têxin pêş û li rêza pêş rûnên tê dibê qey ji mir yanî keleha fetehkirin nizam dinya xerakirin û nizanim çêkirin rêz ji bo xebata wanî siyasî û têkoşîna wanî siyasî eger yanî di vî warê hanê de xebat û têkoşîn kiribin. Av bû yanî min dixwest derbarê vê micarê vê jî bêjim.